yabikoze ku mugaragaro yarabidukoreye abijya dufise itarakora igiye kubikora yabikoze ku mugaragaro yarabidukoreye abijya dufise itarakora igiye kubikora yabikoze ku mugaragaro yarabidukoreye abijya dufise itarakora igiye kubikora yabikoze ku mugaragaro yarabidukoreye abijya dufise itarakora igiye kubikora. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse amahoro y'Imana bane namwe muherereye hose ni prote turakingiwe no munsi nari hano ncamvuganire ka twe turaterama mu mwanya tuhimbaza Imana dutazira ndiko ndagerageza kuvuza piano tuntu duke kuko hari utuntu naheruka kwiga hariya hirya rero ncamvuga nti kareo ko mbonye yiva hano ntiyogenda atikoze mu gahoko ndamumanuye cyavutse witso ndamumanukanye kugira ngo dutazire kano kanya gato nitugapfisha ubusa kuko mba imbere y'Imana iminota 15 canke 20 canke umwanya muto birasumba kumara mu isi imyaka irenga igihumbi ijuru ritakwishimiye atacuri kurandikisha mu bwami bw'Imana. Reka rero mwakire ariko ntaramwakira mande nakire wewe uje kudukurikira ari rya mbere muri kano kanya muratumye turi benshi ariko ubu turi kumwe na Iva turi toto mbiri uretse gusa ko turi batatu badatana mu ndagano kubera hari inyuma ya kamera hari umuvandimwe yitwa Wizobi bana twari hano turi mu kazi mbona Iva arakorotse kukorotse ntuducika. Mwaramutse Iva? Mahoro cyane. Umeze neza? Ya nashukuru Mungu sana. Kiswahili usigaye ugonga. Namumesa. Iva kubera ko ukunda guhimbaza cyane ukoresheje umudiho w'igisirimba wabanye cyane n'abanyamurenge cyangwa uriwe? Keshi niwo tuba turi kumwe cyane ko uzigamba ko nzanyuzamo n'ikinyarwanda nibo bajama basi manya mutari hano ndumva warandukiwe kandi ni byiza kugira ngo tumenye indimi zose kindi gihe uzomanuka n'icyongereza. Turakwakiriye rero tuguha ikaze kano kanya gato dufite tugakoresha mu guhimbaza. Murakoze cyane nongera ndamutsa n'abari kudukurikirana bose nawe izo bihari inyuma amahoro y'Imana bose abane nabo mbabwira ati ewana mwegera imbere no munsi duhimbaza Imana kandi no munsi uzakora mu buryo budasanzwe buri special. Abatumenyereye barabona yuko hari n'ibikoresho bimwe hano byahindutse cyane gose numva ko ndi no mu mwuka udasanzwe tuza tuzana tubazanira tuti mwumva gute hano naho ati sawa hano muri hari kimwe mu bikoresho turadukoresha hano ivyo numvise muri kino ntigeze numva ko birimwe hano rero ndazi neza abadukurikirana baza kumva ko hari impinduka baza kubyumva cyane gose. Reka rero nitubigisha amatsiko ahubwo dushire mu ngiro dutangurana nako bita ijambo rirarema. Ijambo rirarema kabisa. Kubera ko ariko wiyumviriye utavuze uti Imana irarema kuko ariyo yatanguye yaranaremye wanashimye. Imana hari ibintu yigeze kumbwirira binkore cyane ko bimwe urabizi bwira batabitsi rero babwire ngabo bari imbere yawe. Imana yankoreye ibikomeye ibyo yankoreye yari yarabimbwiye niyo mpamvu rero nje kuririmba ngaho no munsi ngo ijambo rirarema n'abakozi bayo yatumye kundambika kw'ibiganza nabo akaririmbo kabagereho mu izina rya Yesu. Amen. Yego ndabakunda cyane. Sante sana. Kaduce dushira mu ngiro rero niwabona hari ivyo ntariko ndakora neza urabyemerewe uraza kusimbuti fitonda ngaha gira gute kuko na isi imwe narimenyereye vraiment tuvugana ukuri none mwari mwayibone hano si cyambere Ureo tugiye kutwika tuzanye bene iyi tuzomanukana nk'iki. Ni 750 special S 750. Hamwe n'Imana byose bigena. Upfa kuri PCI
entendre ça c'est utanitrua da zose arazima uca kuri 750 ko biri kose urumva ubudasa mu biharuro uraza no kubwumva ngaha mbere twagiye nta kubanyoteza yego Pasiteri hari Imana imumere umugisha cyane n'umubyeyi mwiza Taziza ahuri nawe ugubwe neza kubw'igikorwa nk'iki wiyumviriye
ugize ugutera ubwoba uramubwira ati sigaho sigaho, hari umugabo nakurikiye, hari Imana nizeye. Igihe nari mu bibazo, igihe nari wumva ngo wemerewe nabi, Imana yaraje irantabara. Igihe bari bandoze igituntu, igihe bari sinzi nuko nabivuga, igihe bari bandoze ingobyi igituntu, Imana yaraje irabimbwirira nyiyereka ati none ikitera inkiza mama we, reka ngucike intege, reka no kwiheba no kurambirwa n'iminsi yo kubabazwa mu gihe bavuga ko bitagishobotse, ubwo nibwo Imana ivuga we igasubiza nkageze. Reka ngucike intege mugazi we, no kwiheba no kurambirwa n'iminsi yo kubabazwa mu gihe bavuga ko bitagishobotse, ubwo nibwo Imana ivuga we igasubiza nkageze. Reka gucika intege, reka no kwiheba no kurambirwa n'iminsi yo kubabazwa mu gihe bavuga ko bitagishobotse, ubwo nibwo Imana ivuga we igasubiza hageze. Imana nihutiraho inagereza, ikora ku mwanya wayo we igasubiza hageze. Imana nihutiraho inagereza, ikora ku mwanya wayo we igasubiza hageze. Mana we wacurangiye akazi k'Imana, curangira kameramana atambira Imana nawe yibuka ibyo yamukoreye. Numva novuga ngo aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Ibintu birahinduka, aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, uko Yesu abisanze oya siko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, aho Yesu ageze ibintu birahinduka, aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, uko Yesu abisanze oya siko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, aho Yesu ageze ibintu birahinduka, aho Yesu ageze ibintu bimera neza, uko Yesu abisanze oya siko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, aho Yesu ageze ibintu birahinduka, aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, uko Yesu abisanze oya siko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, aho Yesu ageze ibintu birahinduka, aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, uko Yesu abisanze oya siko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, aho Yesu ageze ibintu birahinduka, aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, uko Yesu abisanze oya siko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu gacurange wenyine. Mana we
yazikwa bisiga aho Yesu ageze ibintu bigana neza aho Yesu ageze ibintu birahinduka aho Yesu ageze ibintu bigira inzira uko Yesu abisanze mugenzi ho yazikwa bisiga aho Yesu ageze ibintu bigana neza Yesu ageze ibintu birahinduka iwe aho Yesu ageze ibintu bigana neza uko Yesu abisanze ko yazikwa bisiga aho Yesu ageze ibintu bigana neza Imana igumugisha urafashe amen 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 ya numva nyoye numva nishimye ushaka nawe haguruka tugahimbaza Imana kuko uku gutamba niko Imana iduhera mu mugisha nibutse Imana yankuye mugenzi vayo ngwino 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 Yesu ageze ibintu bigenda neza uko Yesu abisanze oya sikwa bisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza tuzobana nawe mwami Imana tuzobana nawe mwami wanje we mu birori byiza wateguye tuzobana ibiti bikajya ariko noneho nagera ku ishengero kitana kancine ariko warabikoze ubundi umuririmbyi ndaguhimbaza nishimye nkabikora numva narabikoze nubirakora kandi zongera ibikore yarabikoze nubirakora kandi zongera ibikore yarabikoze
ntibishoboka. Noneho rero ubu ndi kuba mu isezerano ry'Imana. Imana yabwiye umukozi wayo ngo nzamurinda nongere ndamurinde. Urumva ubu rero ndahari, ibyo ndimo byose ni isezerano Imana yashikije. amen. Birashika uno munsi nawe hakaba hari icyo wasezeraniye. Nturambirwe, Imana iragira ikemure mu izina rya Yesu. Oh, yarabikoze, birakora kandi izongera we. Ibikore, yarabikoze, birakora kandi izongera. Ibikore, ariko wazamuye umuvuduko kuri Oya, arindira. Umvirize kano kantu. Igihe yabikora hari mu ijoro canke hari ku mugaragaro? hari ku mugaragaro, izuba rimwe. Ongera umbaze. Manze ndirimba. Yabikoze ku mugaragaro, yarabidukoreye, abijya dufise itarakora. Igiye kubikora, yabikoze ku mugaragaro. Subiremo. Yabikoze ku mugaragaro, yarabidukoreye, abijya dufise itarakora. Igiye kubikora, yabikoze ku mugaragaro, yarabidukoreye, abijya dufise itarakora. Igiye kubikora, yabikoze ku mugaragaro, yarabidukoreye, abijya dufise itarakora. Igiye kubikora. Ubwo niwe yabikoreye, nanje yarabinkoreye. Muri twebwe turi hano twese dufite amashimwe Cyane ni ukuri kw'Imana. yabikoze ku mugaragaro, yarabidukoreye, nabijya dufise itarakora. Igiye kubikora, yabikoze ku mugaragaro, yarabidukoreye, nabijya dufise itarakora. Igiye kubikora, yabikoze ku mugaragaro, yarabidukoreye, nabijya dufise itarakora. Igiye kubikora, yabikoze ku mugaragaro, yarabidukoreye, nabijya dufise itarakora. Igiye kubikora, yabikoze ku mugaragaro, yarabidukoreye, nabijya dufise itarakora. Igiye kubikora. Mana we Uti ko Imana iyo ngoma yo gutera iteka, iriho n'ukuri. ibyo wayisavye mu ijoro ibiguha ku mutanga bose babonye. Bose babireba, yo Mana we. Reka nawe icyo wasavye Imana mu ijoro ibiguhe ku mutanga bose babone ko Imana yakwishe. Aiwe, Mana we. Yo, uzi Eliana kantu yaririmbye. Kumizaho nyene. Iraduhetse, iraduhetse ku mugongo wayo. Iraduhetse, Iraguhetse ku mugongo wayo. Iraguhetse mugenzi, iraguhetse ku mugongo wayo. iraguhetse, Iraguhetse ku mugongo wayo. Ja.
tugeze aha vrema ndumva menga naharara rero ahirari ariko aho utari burare ngo hava kare bitiyo namana nabashimire cyane amen barakoze sante iva tugushimire natwe tuguteye surprise kandi tugiranye ibihe byiza yego vrema nazi n'abadukurikiranye barabonye ubudasa Imana basanga aho bari bagirira neza amen bahereze umugisha nkuko nanje yawumpaye amen ko yamaye n'amahoro akwiye amina nukuri ibagirire sante sana reka tubashimire mwebwe twabanye muri kano kanya ko guhimbaza no gutazira twase ugapfisha ubusa ndazi ko mwafashijwe tubike banure tubashimira tuvuga tuti bye bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.